in times of sickness. Yes, sir. You are my healer. I depend on you. I depend on you. Jesus Christ. No matter what I go through, you are my heart in place. It's time of trouble. And you are there for me. Really, Lord, really, Lord. I depend on you. Papa say you depend on no a dia biem ane ye beye ye ni hwia ye beye. Enti awia the menemetie for ye kan nyina ne say we depend on you, oh Lord. That's right. Yes. Papa nyame won sraw na onte na nimu nkyerɛw. Adom agya ne de adom wo no. Ano esesie die obi a tiase esesie no omo se yemfama commander no yemfama nti omo se o commander a and you are commander of the universe. That's right. We thank God. Esesie die prophetically obi a say o ye master. That's right. Because they said dimension na rade do awura no anodin ansa wunwura fie ho kwa wo wo sha ase a wo kire nkwanta no wo si abefa bonkum befa nifa na afe no wo beduru onom no house number no papa obi atimi bowura land na chese wo ma abrosan no floor no so na wo kire wo se mahunu 419 sa ehọ no na ya abrosan no na wura mu sa wo 10 a wo left ehọ no na ye dan a chese nipa ne so ma confirmation eno no na memehwe sa na se cash we greater dimension baby anyame du awura na no odin apostle awurade asundwe nka wo sonso na apomboko wa hwe a ne awurade ya apomboko. That's right the sia de baby a prophet awura no anodin anodin aya nipa so hwe aburo ni be ka say incredible. Yes. Miracles. Yes. Upon miracles or miracles upon miracles. Sunday no say uhu de course no wa hwe abrantie ya ni papa wo UK. Yes. No se me ba be fa. That's right. Na wo makoye ni documents, wo ye ni papers. Wo akoye ni passport, aye ni bibia, ye twen se be friendly interview. Kwa na yare abo. Etam. Yade a oba bewu. Da bi won say wo gina hu se ayi no. Say me be ka ni nyame nipa kan. Ayi no. Ti oti wo mpo na nyame nipa wa megina mpo na nyame nipa hu no na waka dey say. Abrante na wo ho no. Yes. Bra. Onzo obi na de ne ba yo. Obegina ho pe na nyame nipa se a owuo kura bon wo ho na mahu sei ye be fa wakọ apuru o say sa na mahu sei tamru nuru na wafiri abrante no say eyesa na ne papa ye ready so obefa no. Yes. E ma ye de na kọ Accra ma wakoye ne passport aye ne bibia ye twen day of interview. Or the passport na kọ to UK embassy o. Afe de wahu ne ye ayare abebo no ne so tia na o te ontimi ni di ontimi na ontimi nya hwi. Eno na me na gina ono ma da ne brofo be ba se be for fucking chese ono a won pene ma wo nko wo tena hanso a wonya ne hwie o ma untwa ne dua untwa na homa but wo se tena ha ya na sei eno no pe madika ka cho se on to be an African you need to be a spiritual person. But wo de wo pena ase o hwi ni wi ase entimet na wo sa eno so ye wo wasem me unim no na some months ago me kan sa asem we wo fia sa enya afa ne be he ho chinchin nchan se beji de ye kadi o na momu a wo tena ho a na bibi to wo a na abehunu se ampa de ye ka no bi o ye se nya akromfo nti ne atopunum o nya akromfo nti ne atopunum na mom bibi e wo ho nti ane ye da ye atopunum because enka bibi ani ho a kromfo de se ko ba abehu no but se oba no oba na nikan so amwa hu no eno so ya asem enti abaso Sunday no na enye bete maame ba ko na maame no ne ba ewo eye se kwa nursing training na papa so hu se ne ba ewo school na obi ama ni nsuo sachet na obenom no na chese ace aba ne widiem enti maame no wo mpaye a wonyere ne ho no mo mpaye ma ne ba no na maame no bo nani na osu because wose
be 3 days ya obeba eye asore Sunday no na ne ba na frɛ na ka kire ne sɛ obeso da ye bia na nsuo sachets egu nanim obeso da ye bia na nsuo sachets egu nanim na when ma eya ma me hu say yes prophet ewo ho and the prophetic gift the so ye adwuma enti wo de wuti fie a me setena se na de fans a show de mrifam ohun na yiro ho abɔ mpaye wo de bia eya aduma chade o ya cheche apostle eya aduma chade wo se wa ma binum tumi se omo nka nyame asem anu ama binum tumi die tumi yo prophet onu wo kura tumi o enti wono no tumi die tumi tumi kura no power gift ohun a obrike enti we a Kristo ni de but ade a obebɔ mpaye 30 days ansan ebe ya adwuma no ono no the seconds bebɔ mpaye na ya adwuma eno ne friends so ono ye prophet anase wo kura the power gift ono no o declare se see instantly be ya adwuma na wo nka fine lady na oba ya onu obi kura be so be fa no kwa buruchiri na fe ya man yare boni osori a no watwa ahwe osori a no watwa wo nka way back 1997 no na prophet unko oh 1997 yo abasa abra na adum na ba because me nim say sabra na nyamia na ana sabra na no ye say David na don no ho be na ye say David nyamia ye nyango nipa woni na yam no nim no that's right God knows everything etina o kan Jeremiah na 1:4 no say we moja to down na yam no na minimum also then was a prophet enti God knows everything about you imponi ye be nyinsen wo no na onimu eno na manyame hu yehu manyame hu yehu enti no we thank God to say nya de be kan say nyame hu papa nyame hu na wo nka we nso maame na abrante na ya che abusua asase ne ye de ne dia ama no na wanya ne dia yesi no ne dia no so nti yi na fi wo ase ya ade so ya che o ya chawie o ya chawie odi ama wada o so agene di adase maame ba ko na ogina ho no ma papa se me hunu se o maame mama mpa ya ama ni ya obewu na o se sesie ya me no ka se kura ye fra me aka chen se maame na kuma ayeden je se abaden den ama ne hu me nyina atua na papa bo mpa ye e de maame ne ye point of contact e ma ne maame na che se utimi hu se yes power apa nyame tumi obi amuwa ye de ebebu bi o obi ase o de woni wo no a wo se o prophet David de se no wote he ya no manem kan sa ba ye de ye hunu se nyame de akyede bi ama wo na sa akyede no papa wonim enu bi na Elijah ni Elisha bra ne ho ase a wogi nwosra ni bi free Elijah no sa Mose ni Joshua nam no Joshua hu se enwosra ni kura Mose na no se tumi a ekura Mose de menya bia mepe ampa ne ampa Nyankopon e ka se Mose behunu Canaan ba ne nanso o se fa poma ne ma Joshua ne wonto akwantu ne so that's right enti papa ye de yenim de ye hunu that's right eno na meka manfo anti ase papa se edi wachinti grace ena ede ye nam obi nya adwuma anyo but ye so so de wotewa ne afrew ese adwuma no ebia yi ni tiwa ha o na ye hwewa ni bi the prophet Dr. David kwesi chem enanwumre eye mpaibo kese 6 to 9 eno duru ono mo a ya apa ya nya fadi agro brada de no memfa ni agro kra o because eno no o se da me tigina o na soro na o bompers wawura mo papa eno no me se da tigina o na brother mpai bono so nyame ebie kwan adwuma akwantuo awade is a marvelous it's a marvelous and to be thank God for that so, yes nyame ye ne mahu adwuma odofo yinshira ese de esi no kano na numre 6 to 9 ofa cap also Cobelin top obesi asenu as junction of Revelation Church International and e pese no teach for overcoming fear
overcoming fear. Fear ama bebre makes opportunity in life. Fear the bebre a good spiritual prison. Fear ama bebre intimi set to practice right. Fear lead binum to sin and problem. Fear ama bebre no nyamya tension free omoso. Ehu ebetimi ama wa deny you are God. Many will teach you for overcoming fear. Ehu yade a and qualify ema wuntimi enne wo ho. Fear ema obi timi commit suicide. Fear ema obi make say opportunity in life. Fear ema obi timi forget the benefit and the blessing from God. Fear ema obi timi kodi aduro call other gods na emfa papa emomo. Eti fear first come to man when the devil visit our first grandparent in the Garden of Eden. Okay, in Genesis 3 verse 10. When I heard a voice in the garden, I was afraid. This is the source of fear. Fear entering when man sin. Emre nipa ye bone separate nifti no free nyankopon. Na da bia nyame kɔ Eden trom kosira Adam ni Eve. Na oduro no bi se otie mu frɛ won se ba bia da bia ma locate mo no mi humo. Na Adam bia na no say because of a sin and fear. Timide mi hu ko hintai. Na nyame se de me ka se nye no ene no waye. Adofo no fear e de panic eba wo so. Ema ukura ade a wujam na ma ye kodro honhom e ma grace to finish na every present day bia no o start a bia wunwie na e ma frustration eba wo so e ma wo give up e ma people giving up on you we fear say fear so you will never qualify to be the partaker on this inheritance. Apostle yenkai Bible no yenhwe asem bi o Luke ho na yenko Luke 21 verse number 26 to 27. And then me person me near tiefo etichifa overcoming fear. Fear yade a enyade a emwanipa adwuma okoye adwuma na okoye no so adwuma ya mekoye kura no ebeye yeni na fear abehye ni mu eba no saa no a ade bia wobeye bia no unya ahoden a wobetimi di overcoming wobetimi di aye na ma won settle your practice right. Emma ade nyame dia hye won sa no untimi control the father vineyard. Prophet Dr. David fear pa de menene to nkwanta ya pa dear no say I don't know serious me asa me no nante ye makari ahwe both spiritual and physical. That's right. And then entina utimi take a bold decision. A bold decision. Who take a decision? Who say we na me pese me, and then the no one na me pese me. Sa so nya me pe. It is a fear a so a Emma achede ekura you are gift you can't operate. Na ma wo do gift ni ko hyefom. Ti se nyame ama wa chede osi mi ma obi nu mi ma obi ntre mi ma obi say di onya ba ko no osi mi suro nyame ntimi ko tutu fom na me de share ho. It is a ehu to so a ema wo gift kura no ntimi operate. Se ehu to so a ema niema bi ankoso ma ema leadership no ema won qualify to be a leader. Apostle yenkoy Luke 21:26 na ehu ne nneoma a wohwe a ereba wiase no ehu ne niema a ohwe a eba wiase no bema onipa atoriba ha ehu ne niema eba wiase no ebema nipa atoba ha ena ohwe de esisi ohwe de eba ohwe de esisi a ehu enya de a ehia because said the powerful man of God be a nyamenya friend akona humgie mu na minya vision na ose white and an tie gold na onam wiem na wiem deli wo wiem na ofre me se me nwura wie nim na o ka kire me ka chance na je deli me na wi awuram na vision o ka chance atade e hye wuram an hye wampa me wura janim no anhye me mami nka bibi kire o the end time no ne me ba no ba ntina ba wo se ahufo nko heaven. This is the crossing days. This unlawful, ungodly generation. God expects you to fear not, be vigilant, stand firm, never let any earthly things lead you to fear. Say who bow so
wote obi a wawu ye fra condemn Okay. obi bi ehu to so bia ye chese o ye condemn dada eti obi ade ye condemn bia so no ye totwene enne me build faith say ehu to so a gidie yira na fe no ema wu enima ekura wu bia sei yenkwai o se efi se wo be wo so osoro ahoden osoro we ya hu no obewo so no yenkwai ana wo be hu onipa ba no se odi tumi ne anuonyam kese ba wo mununkum mu na yesese o ye hu a satan wo be dwane yakope ba bi ahye na noma yi fi ase ba mo nhwe osoro na mbom watifi so efi se mo je reben ena wie wa wutie me wo je eben wo je aben every frustration be a wo encounter this word jobless waduma say frustrations atowa brabo sickness yade akese na abo because bon pai mo bi wo comfort no che I will shock ayarefo ho pa na me koto brother bi na ya bie ni tima ye no operation ya bie ni tim ni sa no mo si ni ti no ahoma ne se o mu bie mu ye no se se tumor intino intini ba ko aye stand o mu se awurate ni pe mobo enyo wura Jesus a enyo wura Jesus a ni pe mobo yes enne awie ba bibia wo bia God has promised to strengthen us. Nyame ahye yembo. We need strength for inner man. We need strength. How to get strength for the battle? When they say, fear not, overcoming fear. Emani ma uhunu ma niema uhunu emani mo and deny you are God. Trust God. Let your heart be ready to do God well. Accept Christ as your personal savior. Because me catch us a niema esisi no ebesisi na no edene. Niema esisi na no edene. Na ni nyina ne se emma ehu bi ntwum mfi nyame ho. Overcoming fear. Because se fear ni wura ope ene ma deny God. Na okope nyame foforo. Ti adwuma panyina a wotie me na bi abansere bo wasene se de etie nie. Eti bansere bo na sene ni nti no. Onimse wawie ehu nti na okope bo na sene. Na ye nyame no de ne bo wasene enye ono oso oye kese. Eti ono no what the issue about to menye? Yes. It's a creator one. Your friend of bad de nyankopon. Eti ye nyame ne mpagya no nkosi awiem. What the nkosi awiem enye because also is a greater one. Be a wie wo tie mi wo nyame no bia wo yi free botom kakra bi no wa pepa ho no asan de a show distance ya. Eno no nya nyame papa. Ya no ka nyame a oye otomankoma is a greater one. You have the power. He created heaven and earth. You have the power and dominion. He said that I am that I am. Or say miala ne miala. I'm talking about the Ukraine assassin in Safwa or Sony assassin Safwa. How can Matthew 16 verse 19 or say me the Sony assassin Safwa ebe crowd. And anybody hear the sound of my voice? A fit of fear. What we fear will come to us. The Yesune by and so. Apostle Job 3 verse number 25 near here. You say the mempe the misro ne ba me so. Adafonom ade a wusro no ebetimanya impartation wo so. Ade a wusro no ebe lead you to baabi a edu bekwa koduru no emma wuntimi enne wo ho. Emma wuntimi enko wanim, emma wuntimi enko wanim mekai se school bia na meka so mbefa me kuma se na obi wo form 3 obewi a na bia nipa be says no mawu na duro no mra na spirit bi be first school mo your friend 9 queen na ombefa me mama ko breaki that spirit no na eyampa so anadwo no be ye one something ye breaki no tim say e de say laughing ta no emu say spirit no etro ye na me say want up to now spirit ni ntimi wo preti wo biem and awie anybody hear my voice to me be a 2 minute e ma wo ne ho
na ye program na me mama bi prophecy o se me se wo da na jo was chance bi besi so o si gan e basa na etene koma efia wa wasi untimi na fie ho spirit bi na control and anybody hear the sound of my voice okay Psalm 127 na nyame se wan wen kuro no wen fu njan se wan si dan no dan sifo sikwa onyame protective omoa onka ho tumi bi a wakoba bi akogi tumi bi odi hunahuna ho ye kamfu Yesu de ne kire wo se obe allow God amana ba wabrabo ma okay eye Revelation 3:20 no or say I stand at the door and knock. In anybody hear my voice and open the door, I will come in. Say me jina upuna chira mi bom ube hini mi amebana mne wabetun said the maminka bibi chira. All powers belong to Lord. Never allow your enemy operate in your territory. And for fear metoso. Etina numere wutimi pi kura nkwa so de hunti wakadem. Apostle yankoi. Job 3:25. Na dia misro no enwara na atome eba me so dia misro no enam ni wutichi afa overcoming fear ma Christopher bebre agyan nyamesom fear ma bebre abamabu fear ma bebre ewuntofuwo premature death fear ama bebre entimi enset your practice right fear first come eba so pe ewia happiness na aniji Yesu free mu pe ema ubodi no uso o spirit ubodi everything bia no entimi enko nanim amemfa we nso so yankwae na dia makoma tutu ho no aba me so aboso dia makoma tutu ewe no dwene ho san dia makoma ni abo hu no eno na bawo so na yesa apostle fie nyakora o ehu nya de pa da bi ebeba so ehu the moment ade no bebo hu pene enya nsunsan so because ehu ba so ma utenyu talked o kasa akra sesa it lead to frustrations na a wrong direction. That's the fear works. A wrong direction. Nema etimi lead to ma oye modra. Dia di banu papa. Aha mu edupa o. Dia misro no eno ara na atome. Na dia makoma tutu wo ho no. Aba so. O di Isaiah 66 in verse 4 no asem bi o. Fear have torment you. Fear ebe hantew atorment wabrabo. Fear always produce resource. A resource no a yet carnal resource and a also. Fear can bring heart attack. There will be increase of fear in the last days. But on some na said the increases of fear no the amayen ebe yemre ebe ma heart attack. Obi timi sura hu timi bo bi so na kuma zizi. And then we fear not. Unyame be providing all your need. Look to Jesus for help. Be strong and resist sin and the devil. Never allow because of fear a mad devil, a mad temptation, a mouse. And so develop strength. Behold and pray. And fighting against fear is not idea from God. In Finyankopon. About so yankoy. O say menso meyi amanie bi ama wo. Na me didie wo suro aba won so. Efrise. Me frɛ. No biara anye so. Me kasai. No biara ntie. Oye mani so bone. Na dia mempɛ no. Na kyerɛ sɛ wo abere against God. You never recognize against a God and based on divine principles God allow fear to torment you. And you been a told yes so our first Samuel 16 verse number 14. Or say the spirit of the Lord departed from Saul, and bad spirit from Lord torment Saul. Etihano say when me mera to knowing and doing the will of my father no, I will send fear. No just say fear kura no nyame timi suma bawo so. O se sachira no wan sachira kura. And let me say nyankopon say omo
Amen. Na yi fear efiri wo mu. What do people fear? Di nti na manipa esuro. De di kan death owu. Owu nti ehu timi pa no so. Na ono a waye ne ho bibi. Wakɔgye aduro bi, wafɔ baabi, we deny the principles, we deny the commitment with God, we deny love, we deny ne nyankopɔn ɛne ɔdɔ a ɔde dɔ nyankopɔn. And if fear be about when you free mu, and remember your first love, and my God help you, and you are recover from that fall, and you are activating divine divinity, and you receive whatever devil stolen from you, because a whom I yet to meet upon some day what they are with them. Am out done it all? A free one, sir. And to the decay death or war, the tosumi you know a sickness, ya dear, nti. Maybe madam for be free me free America. Malaria keke na ache no. Prof na mbewu na mbede nam se. Tie de o ka kire me. Malaria. Ehu. Are you here ntuntum kakra bi na awe no. Are you here I'm saying? Obewu na obeye den. Ne ho wo so pro nam se da bi. We malaria ntuntum na awe. Oh. Enti mame mompa ye ma na we unya ejection bi wa ntuntum. Oh, ehu timi tormentel. And my what you me telling to anti-clockwise. Ne you free nyame ho na fe no sa fie no. Eli do ko wura wom. And na awie me se nyankopon se yi hu free wo mu. E ma hu en tormentel. Na achenyi oniema bebre free ho. Obi kotra exams room ehu nti ontimi ntwere. Obi akọ interview. Okogina broni nanim se broni nani na ayese kra ni ntia ohwe broni nani ebisa no question bi onim pa so ntimi yansa. Ehu fear ha dwen ontimi ntukwan onim so otra kama obenya accident. Ehu nti ontimi mfuru pray. Ehu nti ehu niema de ba no ehu mesra wo say overcoming fear and doubt and unbelief, and God help you to sustain, and God give you grace to finish. Now 2023 a better year of divine settlement. Never let any earthly things separate you from the love of God. I fear a count because a whom Emma untimi sum nyame kura ye a whom Emma dream about so a son say fear ewura wo mu a untimi nwini nkwachiri untimi and fight it till your dream come to pass. And mouth the power of waiting. And my untimi ntwen because when him say me twen kura later no mintimi en achieve a better life. Et fear ya dia ehu ama bebre abaslide. Fear ema bitimi divorce. And sembi a wutinti and amahu atoso. Fear not. God word on fear to his children. Never fear, it will help you. Assembly with Proverbs 3 verse 25. Apostle Kaima mepa. Never fear. Proverbs 3 verse number 25. Verse 25. Arofonu fear nya de ya de papa. And me shankom edito so se nyame moa na onyi free ehunu. Amanyame anu nyame ni nshira atoso. Because God promised us to strengthen us and overcome fear. God power and strength are one, and your strength in the sure stand help you and be strong, for the victory is surely come to pass. Continue love God, serve God from your heart, renew your mind, and be vigilant. Be proactive. Never fear anything around you. Put God first before fear come. Fear crowd man count, because as you put him first, now you understand that God do with your life like never before. Apostle Wabie. Yemkwe. Nsuro mpofremu. Nsuro mpofremu. Huyi. Ne abonefo se ya ebeba. Ne abonefo se ya ebeba. Na awurade beye
ahodaso na obekura wo nan awurade bɛyɛ ahodaso akura wo nan afiri akyire mu ɛkyerɛ yɛakyi wo mu na nyɛ sɛ ɛkyerɛ kora bɛkyi wo no nyame bɛkura wo enti ɔma yɛnkye wo kra ɛna mehyɛ nkɔm too so yɛnkye wo kra receive the power and authority ɛnyɛ adwuma. Look to Jesus for your helper. Be strong and resist sin and devil yard, not temptations, because God already promised you. God have power to do it. Ochanya dinyana anyunyam eni nkonimdie eye ne dia. Fear not. Mini utichia fa overcoming fear. Fear nya dia eya de pa. Just say a genie pesio ne manipa ntimi certain it is right. God command us not to fear. Yamia she yembo se yensuro. Can Isaiah 41 verse number 10 mami. God command us not to fear. Yamia kache say yensuro. Di entina yensuro isan say God is on our side. Edru time a esi nyanyami tumi is the time to pull down, overthrow, and destroy all the satanic strongholds and spiritual bondage from your life, because God give us the spirit of life, not the fear. Wama ye hum nemo wama ye baye huma yetimdi kan aba eja. Debi amekase any idea, opinion, philosophy that is forming against the knowledge of Christ, Jesus is the stronghold and must pulling down when people turn situations problem become too stubborn. Problem be how they far not their far and apostle boy no problem be what announce so yeah o the far not their far but ni nyina chini nsuro have confidence in God and trusting God. Says so far as I live I can face tomorrow. Ntina awurade aka na Isaiah 41:10 nsuro me no wo ho ema wakoma ntu na me ne Onyankopɔn me shouting meboa wo me de metini nifa me kura wo mu 11 no hwɛ wɔn a wɔn buafu wɔ nyina sa wani bewu watamfo ni bewu na watamfo bɛ sopa na nipa oni wanya no obɛsɛ de wɔnyɛ hwɛ na wasa. Oh my God. Insulo na meka wo ho mabutu na mini Onyankopɔn mese wo din na mabuwa wo Kristo akwantu insuro mese wo din meboa wo mechichire wo re enti na je se Nyankopɔn a ɔbɔ yɛn no ɔsi yɛn nsuro ɔka yɛn ho 43:1-2 no kura na yɛmɛde no God command us not to fear. Isaiah 43 verse 1-2. God has not give us the spirit of fear. Na afei sɛdeɛ awurade a ɔbɔ wo Jacob na ɔnwene wo oh Israel no kanie ɛkanie ensuro na magyew mabodin na mafrɛw me na wowɔ me ɛdɛdɛdɛ boboa saa na ɛwɔ Bible nim boa ɔse wo papa wo maame wo nua wo soa wo nana na ɔse hwan na awɔ no awurade se wo wɔ no they say you have a supreme one, all power belongs to him. Ɔse ɔno no wo wɔ no woyɛ ne dea. There is one thing that I know, everywhere I go, Jesus Christ never failed me yet, never failed me yet, never failed me yet. Jesus Christ never failed me yet. There is one thing that I know, everywhere I go, Jesus Christ never fail. And now we are you teacher for fear not. A punube ne muato ensuro. God will make a way. Obe bie kwan no de amount.
God is a way maker. He always provide a way out of problem. Problem na tuna usuro no emu na nyame bie kwan. Awie wo mie kwan ma wo. Shows the method of accomplishment and provide the means. Yasahwe, we have been testified. Near him ye can abozo. Ya kwai. Osi se ori twansu a. U twansu a. Me no wo ho. Na se ori fan subonti mu. U fan subonti mu a. Emfa wo nko. Una mojamu a. Ensew. No jaframa rensew. O jaframa so nsew. Na mi awrade. Na mi awrade. Menne no. Menne wo ene wo ho. Me awrade menu nyankopon. Israel kunkruni no. Wo jefo no. What a beautiful word. Israel kunkruni. Wo jefo no. Odofo wutie me. Ehunti wadwuma bi afiri wo nsa. Ehunti wawode agu. Ehunti ya bow afiri akwantuom aba. Ehunti wakoji bibia nom ama ade no onam ho ane enenam oyam. You need repentance. You need to set your priorities right. Trusting God for the future. God and the things of God should be your top priority. You are the image of God. Nyame bubi yifie efiumu said the nyame si ye no oye ye nkrofobia oye ye nse ne nse so say Ephesians 1:4 no say oyi ye mfini mu ansa no sha de boase. In Genesis 1:26, also come, let great man in our image and likeness and take dominion over the earth. You nuni pasi in subansi ni so. Mekai se na ye ko a chepa mribi ni ye ko debusu program. Na mene asofu bi na ko na ye ka ko seye. Ache wasema mika ya che. Defaultless. Afeni ye ka no ni ato aso ye tu ye tie ni aye me se sofu ba ko aba. Prophet David. Baby e we die ohwe ajata wa ha na me so wa pampa so na wa. Baby, we deep follow CD. Jata wa how midnight. You are created for a purpose. Nyame boma botayibi. Nyame amowa mehu. Are you hear what I'm saying? God created you for a purpose to serve and love God. God and him, apostle, I say when you say, what's it Jatawa? What's the honor you say? You call program na banam say. Let your relationship with God remain secure in the midst of all difficult, in the midst of this life. God never forsake you. And remove fear out of your mind, your heart, because fear intimi ma unsan kenya mekura gift. Because it's any be owa apostle nya no mas awo share and no mas just say nipa eburu nipa imagination eburu nipa ntiase so wan hwe woman ya osu osusa cry bisansa dan osi oh me kai baby na me free me bay kura na nka me nyes kan hwe no ena me ba be to dan ya ma me ametim enti me jitu mu se onyame wo ho enti wodi adanse na wosu ene me de masem ba wi anybody hear the sound of my voice me hwie nshira edigu so amen. Fear not, you are created to serve God. God and the things of God should be your top priority. You are living in the word. One is always tempted to put his head or their own things first before God. Fanyami dikai na ye fear free umu. Na nobody can stop you on this planet. Nyame buta ebebam. Tisa okache Jeremiah 29 verse 11 to 15 say minima drink kwa me dwen fa ho nya boni adwen ye sunu adwene. Me mo we ye pani da so ba bi yi free me san de wakọ. Eye di ntia onyame nimo onyame do, and God never meant for you to lose in the battle. Ye hu free umu, because what God begin will also make an end. Nyame start there or the kwawe enti no say osuni asase betwam na nasemu ntwamu da. Ma nyame asemu mura umu na yi fie free umu. Ewe nyame nhyira wo. Onyo kase na domti emi. Se wonfo a Kristo se wura ne wo kraje nkwa ehu no betata wo sa.
Kan se mi di machi ka se owura Yesu. Ene dai. Me pu wiase. Na me fa o Kristo. Se mi wura. Ne me kra je nkwa. Me somo. Me no benante. Me nkwa nda nyina. Nti Awurade boa me. Awurade me pagya wo ma e kire won Awurade. O ma be kire won say you overcome fear. Fear e lead you into death. Fear e de nyalewa wura yemu. Fear de yade sickness. Fear am I yet doubt to God and His word. Am I unbelief? The fear am I yet mixing opportunity in life. Fear am I yet give you up too soon. Na din the yam pen by so. And if I was a come man ye a home flew moon. Na ma boldness, ma strength, ma manipulative, ma man set to my practice right, ma remember my first laugh. No moon ye say. Nyame a wo boy no wodi tumi bi awura yi mu na yetimi akosi awiye fa wonsa ka wo ma na siesie won hwe wo madi won kwa wo manim na anche na opi wo no nyama wanya oyiraba won kwa sori aye to nsa fra wo enanumre wo faka bedru sunya wo so ko belento obesi aseni as junction wo hwe Revelation Church International ene ye start asori anopa ya no I started asori number 6 ni upon 9 Tuesday brother be number 6 ni upon 9 nyame tumi e wo preti ene ye adwuma ho ena fie da bia soso no eye anopa eye 10 ni upon eye 3:30 ena ya woda ye canceling said the Monday so ye cancel no ena Sunday ye 9:30 anopa 9:30 ni upon 1 a Sunday miracle so in fact asabi Sunday miracle so no dey anode testimony na no dey testimony and say obe check so say Sunday bia no ye tumadin say manya 40 say 416 mo kan was so dem ho no de nya abozo 416 so what's it do 500 ne ya san start na obi a doctor yi ni womb timi wo de bato sofo asabi wo dwen ho say papa no na kire say unyankopon ye supernatural god supernatural god just what try to o ye supernatural god okay orofo je personal number na ye wi ya fa so mpala ni kakra bi je me personal number na twa to de ofra obenyame WhatsApp me obenyame eye 020 13 65 111 1 ye miensa 020 13 65 111 020 13 65 111 number tosumienu no eye 0244 747 691 0244 747 691 number tosono eye 0277 12 another 12 04 0277 12 another 12 04 number tosubiemu no eye 024 29 13 431 024 29 13 431 number tosono eye 020 929 81 05 020 929 81 05 I pray for you. My God will remove every obstacle in your pathway. Amen. In your Christian life. Amen. Believe, fear not. Yes, Lord. Amen. Fear not. Me pacho eno ne yempa ye no. Enti ofre na aba fia ha no mo a na one papa edi. Hello. Yes, hello. Oh. Okay. Me pacho ofre na aba fia ha no mo a wo de wo sre nyina ne say papa take me out of fear. Yimi free hu. Oh, Papa, and very good. Papa, take me out of here. Sense, maybe you rub me, pa. You rub me. My brother, bomb, big beer, Munti, has a man, okay.
atoma kuma poroso pa me tie firi me te kem na bia bisi totro so kodi so wie ampa me bompa kese de ma me yi fie efiri wo so me dome fie obi bia o torment wa barabo me dome na pam dome bosuma gina de efiri wo so nyame mfa ne sankan adomti amen Amen. Hello. Why you free? hello Good afternoon. good afternoon Sabi Me pa ne papa ni komo ma me. Papa good afternoon 5 afternoon. but you be bisa asem ko bi Oh, bisa me pa. once o say fear not to Yes. da ya ba Revelation Church no ne me si wo na ya na yesuro Adia hivi na hu ya usro. ko de papa si bo say mawura do mawura Nice. Sir. kwa na wa say mi si do new do na say ba mi Enu na usro no. ya na papa jina ha wa si mawura papa say yesuro Oh, right. nyame shira pa onya okese o move to the next level. Amen. Amen. To me the no dey say God is everywhere. A prophecy. Hello. That any proof say we are rare prophet. Good afternoon. Good afternoon. Me pa ye ni komo prophet wa. Yo, the Sri Papa says, you need to see everything. Okay. No more pay na ejuma time you Me bok mpa kese e de ma wo. On free biem na wanya adwuma. Nyame ma wo better job. Me do me jobless efiri wo so. Me twam e wo Yesu din mu. Amen. 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 I love that shit. Nyame shira. Hello. 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 Good afternoon. Me pa ne prophet ni komo. I'll tell you. That's why. Amen. I mean, sure, I'm your Bible time. I'm going to make you Me bom pa kese e de ma wo. Nyame nya wo se dibola. Nyame nya wo se oyima Esther omunya kokodro yi fie efiri omu. Me tume fie efiri omu. Nyame ma wo move to the next level. Nyame nya wo ma wo anikango na o ma authority. Na ye proactive. Na move to the next level of your life. O Yesu din mu. Amen. You are blessed. You are blessed. You are blessed. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. Yes sir. But any prophet ni komo. Papa, Amen. Mama Brena Brena, you see a domo. Yeah. Yam. Me bom pa kese e de ma wo. Osuru mi ma wo continue. You never lack. Ade bi a wo kra hwehwe no nyame mfa ma wo. Receive divine authority. Na emma with the dew of heaven. And you are filled with yet their fruit. In Jesus' name. Amen. Amen. 0543989989 0247989989. Only Prophet Dr. David Cheme and Asia. Hello. Hello, Mpacho. Good afternoon. Good afternoon. Mpacho, yeah, the papa said you will have some of the agreement. And then one million taking the idea and the other. You have a pastor. Me bom pa kese e de ma wo. Nyame enka ho. O ma wo. E faith. Na overcome fear like never before. Onyame ma wo nyese root. Ni faith ni gidi afie bi anka ho nti utimi enya good testimony. Bless you in Jesus name. Amen. Amen. Hello. hello Yeah. hello Pastor Good afternoon. Pastor I really the papa to ne e kwase sem kese o dia ma na me na so o pompa Me bom pa kese e de ma wo. So far as this word is exist, fear is around. But I pray for you. Fear never overwhelm you. You will come out from fear and doubt and unbelief. My God help you. On my divine attention, mouse. No overcome, sir, hindrance. Adumti. Amen. Amen. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. Mpacho any prophet ni komo. Mpacho, I'm Me bom pa nyame ma wo financial breakthrough. Se hu to so a adwuma kora wontimi nye ne ye. Wo sola kwa adwuma kora wontimi. Me bom pa se fie na free ho nei. Nyame ma wo better job. Nyame ma wo more money. Poverty is attractive of satanic manipulation.
That's why Proverbs and Ecclesiastes say that money is answer and money is defense. Nyame ma financial breakthrough omo sika na say sika na ode be ma no so no bia ka wo ma no abusua na ode bia buo nyame asori. I don't amen. Amen. We understanding money. Hello. Hello. Ana apostle sika nye. Sika de me penis me pesika se Papa mama fa we nya last caller. Also na dey one more time pa. Good afternoon. Good afternoon. Yes sir. Me pa no prophet ni nkomo. Acha me sere ta fi papa mo. Me bom pai kese edema. Onyame left you like never before. Peja onyi fie emfiri mu. Nyame bless you. Acha di pa nyina fi nyame eneba. O kan Luke 1 verse 37 a. O si nyame from bibia no wentimi nyeye. Nyame mo overcome na ne bless him also. I don't amen. Amen. Or for me personal number no na yen sorry free afidika says. Papa pa na nwumre ye no nsia o. 6. No no o ba be sia o direct. Sa pepe. Na